Kajing temu jong sarkar jelaban pen kelut ya kanong ba Shillong bat ban pen sok ya kalet kawan gipat ba nong song snong kabakala rai ban pen ken riak no ya ka Petrol Pump kabadon ha Anjali syakawai pat kajaka kabadon ha Upper Shillong kabadai jong ka tnat Veterinary menta kala hap apo kajing pet jong kawai pat ka tnat Hakabaya day wat kani hakajing yok banyakran bot Myntri badai pet yakatanat Animal Husbandry and Veterinary Department jong ka sarkar jala uba hack bantip khambanya halor kajing telun jong ka kam kaplomi yakajing persya najan baro kiliang nakalyang unu Myntri ulaong yamentahi katanat kabobat kam don bantasu Iku mu pai ba ini benpet yaru ya development fi ya ketua ka Petrol Pump Anjali Petrol Pump kadi ke jurnal kam jong ka sarkar ketua kadang benora bencana ya ka flyover. Namal dah rangi miwa bencana ke flyover ke pelayu ke jingkam ya jong besar mentah. Ke Shillong, Upper Shillong, baru ke besar. Mentah kalau kami ya malat. Rangi bencana sibun ke surok ke flyover. Tidak saya ke non kapur bangin nomlong shu teman ya beniang lu. Tiga ni kami bang maki hindi dia mangi ke sarkar bangi kuat ya ketu gajaka nama bangi kuat ban bencana ya ke flyover yang tu. Tidak abang ila asim ya gajaka jong fi. Tiga ni kamram jongi ru ban ajaka ya fi hang nur. Jadi kata kamdan kanu noru kata kadi negaliang jong ka smart city project ke belale nak urban affairs department bagi pan ya ketu gajaka tinambal ka urban affairs project kamdan don bun gajaka sini sing bo gajaka ke bakila ban ai ke kum ketu project ban le ke business tigi pan naga animal husbandry department tingi ka sarkar ka urban affairs ka pan ngi ai ki bagi ki ai ke ba maki gidon ka ka sarkar ka ko ban siu ka pisaro ka biang we hi ka tangab don eru ada gambar ke sanction immediately bensir dah bisa ke ada gajaka. Deka juhi ngishu ya keliang itu gajaka. Mesti baik nui noru. Ni exchange itu gajaka jongki terai jaka bat ki ayu. Ni exchange itu gajaka bangi ayaki bat maki ki ayaki. Ni han over ke Veterinary han over se ka urban affairs department nam taga smart city project.